Da i dokumentarni film može napuniti kinodvorane pokazala je već prva večer 6 dana mediteranskog dokumentarnog filma u Širokom Brijegu. Festival je otvorila simpatična rokersko-vjerska priča iz Travnika, Asim Frimene Rusimira Gačevića, poznatog BH glumca. To je priča o Asimu kako ga ja doživljavam, a ne onako kako bih htjeli da ga doživljavaju oni ljudi izvana Amerikanci. Dakle, to je priča o Asimu, čovjeku, vjerniku, muslimanu koji svira rock'n'roll, praši rock'n'roll i country bolje nego oni, a nije ni fundamentalist, a nije ni terorist. Festival ove godine nudi 21 dokumentarističko ostvarenje iz 8 mediteranskih zemalja koje je odabrao redatelj Zoran Tadić. A prve večeri su se predstavili autori iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Libanona i Italije s pričama o egzilu, prostituciji, vjeri, neobičnim sportašima. Pobjednika čeka jedna prekrasna skulptura, kristalni projektor i čeka 6.000 konvertibilnih maraka, što znači oko 25.000 kuna. Film o zločinu, oprostu, ljubavi, toleranciji i stvarnosti današnje Bosne i Hercegovine predstavio je redatelj Sead Đikić kroz lik svećenika mirotvorca, višestrukog prvaka Bosne i Hercegovine u dizanju utega Donante Ledića, koji je prikazan u revijalnom dijelu programa.